Mugusie. Biyamana na ndo mwancho muligerero Ndizi TV na bubwansu bwo mugusino kuyana kwa nimna nogendrete kwego kya soko bwatia emirobirionsi ya Ndizi TV na bubwansu bwo mugusi cyaragire cinsa isato cyabona magoroba cinga kingu kwarigana SMS ya ngomanye munanara yana kwariganire asenchera ere yobwikiranu kwerere tangan kegima tatranya rega tyari ngwariganire tie asenchera ere yobwinge Skiwa babere babwatire no barmanga police station baguwe kotrero nande bayagwa extension ya matuko kabere sermand omoichano magega yo gotoka ku mwana yo mugaitire na korutwa roche motembe cinga kiye bakegerwa babere babekire byara ngeboneka twasoiro bole mibonde bw'echinchoke amo n'echingoko namanyirenga ngotoira bole kurwe kerenge kamo uchiase kerengo kende ababwatani bekiombe kya kamini yambo kworo kyogo semerego kwegenderera buyaso bole mimono bole mibwechinchoke. Naomba tu wakati wa mazungumzo ama wakati atakuwa anatengeneza cabinet aweze consider watu wawili katika cabinet, watu ambao wako na ulema. Abantu bale no barema kumugani omurai wense ko bainyoranchi ngakyara bachore abawaziri ase serikali yaye. Ayo munaenda mango mwancho muliengo kwarigania senche bene eriyo kumanya senchera ere yobekirano gendera kutonyara asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyara wetra Ndizi TV News na baiga website ito na bokuja soma wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwa meritira na Evelyn Osero ulia tokubwatira na asensemo ya imanyerero nigakoro kwa Lida Musena baigo Sara Mumanyi na roko eneke HP channel yogicha wekeire asenchera ya bene okwari antachaka maye Sisata senchera yobwikirano ningana yabayirege gotekera awasengo banyobuna umubaskana bwepara ni goberego koenekiwa emagoroba ya lero ase egeita yeskuru yesecondary ya daraja 2 ayonye bwatrani epigipigi naboigo egari ina ya matatu shuttle ase epigipigi yo yabage goswabo bepara cinga kiyarenge korwa ase enchera goswa ase paleyo nigono nyanabo abantu batanu babagutirwa cingoma ase batatu batigirwa chingoma chintindi asabamye ko cyasinyagitari ya Kisiti chingane Farol awase bagendrete konyora ubuwene we kabona unatayonekiwe hosiria obuyima bwaye kubwatikana nubaskano yo. Mwancho muliyebuna chibiche chwano kwaro rire chine chibicha korwa sensemeyo ya daraja 2 asiyeta yeskuru yesecondary ya daraja 2 ase umbaskano yo obago koene kiwa togotikana nayo toskebosio ase omoichano obwatete ya matembo korwa sekinyoro kya motembe iyo gotoka imeye wodi ya Kimerebu ngya kitutu masaba county ya Nyamira
kubwatikana n'umwana ukumusiria umwana bo Aserieta Thomas uyo korengana ni amate batere n'umwana uyo nigabeteka gusira kurwase engeyo okurenda mubiroye obako gotoka ase oroche asensemo ya Kiogoro anaboigo omubiro ikurusi wasayo n'abanyanyimbo nakoiro wikasengendu ya Ugembo negekore abange babire bakugikeria ase obutuki bwabire buguchaki wakigima ero kumanya ekikerirete ase nonyana bo abakagero babire bakubekwa byara muri keito Mildred Momanyi ndigabwatoro botyo rwa senchera erejo gwikirano amateyemo kurwa sensemo ya Kimirani goire no mwichano maiga yo mwanchobo kubora kurwa enga yae magega yo kuligirwa asegeka kieki agatoka mochari yo Gembo asekorengana barwo nigatoka asoroche gurwanya guta na koirwa asengendu ya Ugembo n'abanyanyimbo ba Kiogoro omuryo yani gagotwerera buna umugako yasogete kurende tairana inka buna ere enaro yae egenzo kirerete gochaka kumurigia saa 2 oikire nyumba ekaba saa 1:30 ngake simu karana ake simiyeye egante imutecha ngamanya kwebori ngaki yaba mutecha asenge njogese no murirere nande ngakira egeka nande ngakatire saa 2 egante imutecha wana kara yaba mutecha nkarara ogakimambi ejere chuma twari kana matanga kana baka mwendu ya minto nyatuka kara to ikororo ngamutebye ndugu thachite igatire takaenda matanga tochikomoi togaika matanga ngabori baka chikaseni chiaye tigante intorarora Thomas Nyaimo tokaira nagaiga bono togasoa kumurigie yabete moisonde ekara gutugotoka nyaguta agaika akanyora nere urusi gwaroro oiruru Ugembo mubere no Ugembo uri gakinga tebaiga abaisimi kubaminto eserakali kakimambo atesi nyora ubone bumugakoni korengana musubati umwabonye gusira nigo arenge umwitebere asaburie eserekali kwene kyangonyora bari obwene bwaye omwana ominto mina twakine tenere ntutu atituchintakana tata na mama bakwete amaino omwana omutono mwarororenge nchege ntonda asabe mono eserekali kakito bwate sitonyara obwene bw'omwana omuto nande nere bwekore ntubwationde umugambi bwenseme yonigo ainekebuna abantu babiri abo bakageire kumwitanya gusira nigo babeko byara elyo kwangoya obutuke kamwana kara oko muchuyu bakobeka statement ngaje kaguitwa abwa sarenge muchuyu abumunyakebwe igwa basukigwa babere babwatire no barimanga police station baiguwe ko tirero nande mbaya gwa extension ya matuko yo kabere sermand kara polisi ya ndata koru uchunguzi yabo ntenga toko sabakwa nenkoli na ne abango monto mwetana komo toirari chiko ko kwa uito monto n'abantu bana bamatembeza provocation iko ndabakirembye mono sana soko baba tulifu asuko beko morembe na komanya lichiko aso utasali ibintu by'abantu bona yo mitatokire asato getaria mochari ya Ugembo iye koraka ngaiga itetwe akabogori waganda gatutwari asato getenye guta na weteraba osiasyo okyogoro omo MC bwenseme yonigo asabire ebyombe by'obutuki kwangoya obutuki elyo obwene bwanya gusira konyorekana asewegakire omugambi bwenseme yongambuya asokwane kyabuna ababera abo babekirwe byara chief na baria bakora obutuki bateme sana bakishenga abakoreta manganaya batokire abanyena abana baba minto bana bari haki yabo sengencho umwana oya senkoga igaro yo minto oro umwana minto kabisa nka yeka tokonyoranga ni gaitirenjerere yo gututukana abonta gete nsabe serikali etubwatesi goripota lya egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi
Miamano mariketo Mildred Mumanya se orobo tiororo ikranu no kwegena buna kubatkana no butkyo bogendrete gokorwa oyo kenenge chikomanyekana na bari mugetie getamkire kyo kumuita omwano yomba chikoimokerwa egetamkero egetindi kieri chiko toska bosioni go abarai au aba wikrana somunyiga bwa matanga yo kumwenia omoro kiwayomo oyogo tebekana kwerusya bomoyo aso konywa esumo magaga yogo itwano mugambi wenseme yo sublocation ya amabuko yogo se wodi ichuni ebunke ya Nyaribari Masaba me county ya Kisii okwana chingakie choni gabara yabo baba kureira yo kogendera gusira amateyo na mono gusira omwano yo nyagusira atigamagega uyore omoke kigima ngayichaga igatera tikatuke nasete na bantu ndabogori kwere amachibo ari amanyina kwani wa mange nanego twagorusia nanye nyirararia propaganda yacha mu bugambi bwo wabanda ichuni and saying Etenese kene kerore mugambi mbori kurwande onyo mugambi boko toka na ndipade mama boko doka na kieto rohocha tutike kumaina abantu baito ngobogoria etineke ngobogoria kaoncho kana chobisi chosi andra utinere yurobere na narkori ndibiswa yurobandi atomu Nairobi na DCI amachiwo yatiromokere omwana na erori geteri yurokori na erori geteri postmortem went to a correct. To a correct postmortem, I stood there. Because now I take the money mine. Mwana taruareti, mwana nda ya MBA, ya bindete, abanyinga tote tinda, bindendi ya rosu, bindatonu. The postmortem ya argo koru, tumanenga ngihete mwana. Peritoche tu argo prima. Ya era, bachiwa katamu kisomo, tukanyetachi. Kuarena, tuwakolera twese. Inje mweshimiwa timwake retikura. Eronje tingoet. Lakini nyeho mugambi ito. Na ino kwa ikatotuke kumugambi ito, elinde na ito vinyo togegendere userewo. Paul Sima Arati. Arati yache vinyo itoma akore mirimo. Aenda asata ketema amatoke mokore, tiganda angeli. In fact, I go down here. I was going to receive it. I want to be in the motor. I got to come to the town. To come to the Caraba, touch it. You want to get too much more Simbarati or more Maiga. I know what having at work in the Yamana. I think it will just so much. I can't now to Mumro. I am Mumro. Mumros, Garao is Sunday. Mumro, Gabatarokari, the Ramavati 25 at 30,000. Kamoretera mumroya tagachirwe saiga narara na baigori abanyakiombe ba Kaminiambo Self Help Group eyo gotoka sense sublocation ya Raganka eward ya Bugusere bunge kitutu chache South County ya Kisii nigo besokiria na kugokera umuroberi obwogo chakya obutki bwe chinchoke niga abanyakiombe abo babere ba okorobori mibwe chingenjo ao gati abo buri mibwe chiombe oburi mibwe chingoko no bigo obusmeki bwemete ubatayire babere boko bakonya keyima ase okwegenderera nabono nigo barokire gosemeria kwabo buno buri mibwe chinchoke nigo burati kubakonya kegima na kera umuremi konyora enge gwese kwenyorera engerera mukonya sobikirania amaganiaye muri kito dipo nasanya nigatwarganira toroboti rwa sobikirano nigo bomogoko munene asaba bwatani bekiombe ya Kaminiambo Self Help Group asogo chengera amatunda yoburemi meye kenyoro kyaraganga gati yabarai baikira nororo no mwe musiwe ward ya Bogusero Vincent Abuga amona barai bande kurwa serikali ye county ya Kisii rero twaichega kolonchi barenge P house bataite kujawo tugachinchuke nandi ne kiombe kia betrebe antamo abangi bakabaye pokwaye kiombe 11 so from 11 cows one at least every member nyorengo riro mogoko monene eronchi yakore kiribuya yemetane ye chinchoke bona gitugo chaka gutuga chinchoke echi yasato sina ndato bungaini korengana munato iri kurumaega to kore binte bire binge boneka twasoiro bori mibonde bwe chinchoke amone chingoko na amanyirenga ngotoira bori kurwe kerenge kamo uchiase kerengo kende chinga kecho nigo bakerekoko okwelika munenchire yemo yokwegendereria anene asoboremi Tinga kibaboria abasae gotasemeria emeremo ya bisi yoka. Specially timu yiga the Genesis. Tiga tuanjira nenga twensi ntogo isa novice.
tochicha safe field tuchake koigira skilled courses rini na chichira tokonye at the same time tuweso ya samana yoburimi. Watoto kama vijana ninawahimiza waache kukaa kando kando za barabara huku na kule. Toise ko gende direction hiyo ntunyare ko tuara self employment asentu abanyene. Nonyabo ababwatani bekyombe kyo nigo batogya omurubiri yose bagotebanga nigo bairego kubakinia asa magenderero. Angwake kama gucha injiri ndiyonse. Ingesa tingesa nje nasimeki. Kwaona rero nimanyete ko bekengoli nasimeka chibandu kuchali na kumanyekerege tukore bandu neyema. Mobwoyo ni mateke wangu. Kyombe gyandu shiri atambe Kikorukwa echichinya. Ono tu aje tokaye kuchinsi agachinya. Kikorukwa chong Kakamega tu. Ono to smegete ngo nyasimbora aroro. Ibaga tu ari gutari chiombe para. Gendi paka se ba koruka pometi, paka se ba koruka ekogoto na sokire certificate ombwate. Paka kera bana bakuchikori bate ayo mungina nyogo konyori certificate. Nkitoko kora. Abasae boigo baikirana aso musangiro kanoywe nigo bateba okwebwatirania jisekta ao ninchire ya moira bakonye banyare kurwa sechipara nonye na sokorobekana. Nakifurahia kwa sababu wana umoja na wana ushirikiano katikati ya watu wengine, na ninawahimiza wenzangu ambao wako nje kama mimi waje tushirikiane ili tushikane mikono tusogeze Kenya yetu mbele. Mambo ya maandamano yenye vijana tunaweka at least tukiwa mahali hivi tunafanya kazi ama tumejisimamia tunaita self employed kama vijana, at least siku kwa siku unapata mahali unapata kitu kilimo yako inakusaidia. Komenta na yomokonyi ibo mugambi gwe sublocation iraganga aseleda Simon nigo boigo abakagusegeta okobo kubumbe bunebi asogosiria obosaria kurwa sebinyoro. Kikundi kigega kama nembo self help group kera kiarura tambe for almost 20 years. Nyole at least ibikundi binge bunebi gasekenyero ine abo koba no mulembe kiagera nimanyete abantu abange bari idol. And we encourage so many groups chirichirira sublocation yase nkogambaga chigendere chivemna an example chituare example muna kaminembo self help group raganga sublocation tuje tuare bikundi binge mnebiga gwetania bitano sesitaiga at least nabongonyara kinde bono in a safe place. Winko reporter ya Ndeze TV kurwa sekenyoro kiaraganga ewodi ya Bogusero Miyebunge ya kitutu cha South ilithana na nkoro kwa Dipon. Asanya. Miyamano umuriketo Dipon asanya se orobo tiururi. Kanu muraiwense Dr. William Samuel Ruto ni agendete kuboriwa. Kwene kiabuna ngo bategererare abasae na koiwa amagani abo na kwene kiabuna obeire gako yaikirania ni gobo igabire gako kuboriwa. Kwene kiabuna ngo siriare amangana yobokrumi ase chiabisi au ase kirabuna ni gobokrumi obondo bwaireire mechande menge kwene kiwa imense ya Kenya agati abona bwaireire okorobekana kugendera kwene kiwa ase chinsemo au nigakwanwa amo na Violet Nyanganyo yoro mutenere kurwa service yo mo senator we county ya Kisii. Mine is to let all our leaders know, led by our president, that we have very resilient people on the ground. Kenyans are very hardworking people. Kenyans are people who, given the support, are able to run this country without a problem. Right now, the problem that we have in the country is just one, Mr. President. Corruption, corruption, and corruption. If only this can be curbed from the top all the way to the bottom, it can really help these kind of groups to grow, to make sure that that their economic statuses are upgraded. And if all these resources can trickle down to the common mwananchi, honestly, all these issues that we have as a country would really just go away. So kindly, Mr. President, wherever you are, listen to your people. And there's only one problem that you need to solve, and that is the problem of corruption.
Na sentre moyo gosegeta baroki wa kugendera gokore bya aseti semini golitkoria rero baroki wa babete ba gokore bya samatema manene yekirasi 12 KCSE umwaka weta aseskuri secondary yari yabe baba kwewa ebyewa na boigo ko akerwa ngambye munugo na kwewa omoyo bugo cheko gendera na masomabo asechi university asabaroki wa barenge miye mo 53 ukwana chinga kecho ni gomoroke munene we skuru iyo yari yabe uyo boigoro mogeni asereta diu kinyamongo nigabaga kuleira yogo chekube kumukya asoko enekia bun na birengo byetsembya bere bigo kina na boigo amatoke amayabere akwenekiwa aseskuru iyo nigo chinga kecho baga koruko bure gochasaba iburi kwenekia bunango bwaterana bale ase nabalimu nasoko enekia buna aborkwa babere bagokore bya ase amasoma bono moyega boigo bago gwekeranwa nababwatani au betsemi korwa sensemo korwa sub county ya Masaba North bakora wa nomo director wetsemi Gabriel Ogando. My name is Gabriel Ogando. We are here in Riyabe Secondary School. A school we are calling the Mighty Riyabe because of its past performance. So today we are celebrating the Education Day, especially those learners who performed very well. We are taking 185 students to the public universities, and that is part of what we are celebrating today. We've gone ahead to bring a new principal, Bwana Duke Nyamongo. na AGM yetu wana 185 banyora kwa straight to university ndimo igo twegerera nyasawo yotosaba ana kwa gutosese ngande wa gutugwatisia no mwako yo boigo ande banyara ko babagweta yeko ara tuje nita singicho ya mangana abasisa je inyale ko ba inko ga ubwatira n'abayibuli n'abana asingicho yo kugendera sema cyabo nabona arachakire igendo nka parenti abarimu bata abana batano egere baba ikange kwa asijise cyabo ke mwana ga goterariane onyoranga mu yakubekwa asingenje ya parenti kono weterayo okora monitoring byo kwayigo egere banyana ko bali bonse bali sko tarareta abana babo liyabe n'esukuru ngiya yo reta abana egera tujya ko batoba wasomya ande bajyare ko babakonyora gisemi cyonzi gicenseye n'ekigo boyigo na kiroje yakora gusoma ko esukuru yes na this year ndugate target yo koira abana bonse Spear University God willing. For the first time we are hoping ndutware April abana bataitani batano kamuranja waiguru tusabirani asimoko genda tusabirani ande musabire esukuru weye utwaro wamo egere masomo na yaragenda. Mwancho mlieto tikartase kaunti ya Nyamira nigo omochumbe o West Mugrango Stephen Mogaka abereka ukonegero yokurobekano uko kwabiro kwenekiwe miye kaunti ya Nyamira nene litkoria jimone askiri abereka go togia abasabu bekegoria Gen Z aso kurobekana kwa murembe na oteba eyo nigo erebuya korengana nerichiko rie katiba imeyense ya Kenya aseboigo abereka kwaboria kugendera kurobekana kwa murembe na kwenekia buna tibali koleta chiburaburu gose gosaria enivo yaba Kenya na baigo ko eswana ni asobosaria bwe chingencho awayaniga yakona chingake aikirana asomo yega bwa matanga yoko moenia omogaka onyancha poko asensemo ya nyamwetroke yotoka se ward ya Bonyamatuta imenye bunkeyo ya West Mugrango. Nataka kuuliza rais wetu wa Kenya, asante kwa kuvunja baraza haramu la mawaziri ambao ilikuwa imelemea pembe zingine za Kenya. Asante kwa kuvunja hiyo baraza la mawaziri. Lakini ukweli usemwe, ma principal secretaries ndio wanasign pesa ya Kenya kwenda hapa kwenda pale, ndio wanasign pesa ya Kenya ibebwe na mawaziri, ndio wanasign
pesa za Kenya kunyima pembe zingine za Kenya resources za nchi hii. Na sisi tumeambia rais wa Kenya na serikali yake, sisi watu kutoka Gusii tumenyanyazwa kwa sababu hatuna principal secretary hata mmoja kutoka Gusii wa kusaini kitu chochote cha serikali ya Kenya. Sisi tunalipa kodi tu, hakuna mmoja wetu, and we need inclusivity katika hiyo serikali in the positions of the accounting officers of the national government. Bila hiyo, Mheshimiwa Rais, sisi na nataka kukuuliza Mheshimiwa Rais, mimi nimechaguliwa kwa maombi and I'm a Christian. You cannot call the name of God in vain. Mheshimiwa Rais, ulienda makanisani ukaomba, Wakristo wakakubali, ukakuwa rais. Tafadhali penda wa Kenya vile unajipenda mwenyewe. Rais wetu, upende wa Kenya vile unapenda watu wako wale umejaza katika positions zote nyingi za maana katika nchi ya Kenya. Penda wa Kenya. Na siku utapenda wa Kenya, sisi tutakuwa sawa. Sisi tutakuja tunasema rais ni kama jua linaangazia kila mtu. Na mwisho nataka kuuliza wabunge wenzangu. Sasa tunaulizwa tufanye mjadala, national conversation. Wacha na kurigireria ria bere gukorekana isiko yorogongo rwa Gusii nigo ebyumbe au bitarie bya serikali bya muboriro muraiwense Dr. William Samuel Ruto gutabairania aba waziri asebrogo abwabagako abwabagako buta emeremo bwanko igago kwana chinga kyecho nigo boigo bamuganire kwene kyabuna aba waziri abo babere bako unengi wakegima nekyombe kya Ethics and Anti-Corruption Commission asekeria abange babo kerokene nigo babwatraniriye namangana yobokurumi chinga kibarengase obokoreri ase cyabisyo muri keto Vincent Onyancha namanke. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, and of course, the Office of the Deputy President. Magega y'umurebense William Samuel Ruto gotugutarara abawaziri ba yabonsi nigibyo mbitari bya serikali bayigobi ku Rwanda robane homanyabantu bigendrete wesoke na nakonyara komocha serikali ya Kenya Kwanza kulengana ebyombe bigokwa na serituko lyalero nigo byaterubuna serikali ya Kenya Kwanza nigo yeriticenga kinyinge asamangana rengete siasa na bayigomba nyakomurekera amangana arengete obukurumi anemona chiwizara aho hagati yabo egwizare liyobolimi kubotekana n'abalimi koye wa moyo have been aggrieved by the gross misconduct of the majority of the former cabinet secretaries. In addition, there has been no political accountability for various corruption cases exposed under the Kenya Kwanza regime, such as the fake fertilizer scam, the mosquito net scam, the edible oils corruption scandal. This has shown that the government has failed to be accountable to citizens. Nigo chinga kicho baganiriye abawaziri bakwesikoti babasekoiranigwa asemeremende yonsin nakoganibo igobotsi kweme konyara gokoro igoro yeni beri babwate nebinto byonse babwate magega yogoso habisi goikabono. Ethics and Anti-Corruption Commission, that is EACC, commences lifestyle audits and investigations targeting the recently sacked cabinet secretaries and other public officers that citizens have profiled for displaying obscene opulence that do not align with their declared sources
of income. Serikali boigoni go yamuchigwe asobotumikibwe chinguru gwetania kerongo kurwa sabanya nyimbo chigagicho korobekana kurwa sensemeri agency ingani yerete gati yabasaye konyara gosiria oguma bwabo na abande konyara gotigoro chinkoma ekerekiri abande babete bakobe kubyara. Demand that the National Security Council chaired by Mr. Ruto to take full political responsibility for commissioning the atrocities committed against protesters. Nonyana boni gebyomba ibo igobanya rekogania bawaziri bobolindi Aden Duale na boigono mwaziri bobolindi wemekithira kindiki kunyara kwemukirege tambukira kubwatekana na abantu kotigoro chinkoma abande koroswa na abande konyara kobekwa byara. And also demanding political accountability for the former CSs Kidhuri Kindiki and the CS Aden Duale for the role they played in the execution of these unlawful directives which led to gross human rights violations against the protesters. Ebyombe boigoni go bachika bawaziri barenga obisimaga yogo tuguterusi kono murewense ura musoma Ruto abane kibuna nkonyara bari gotukwaso imeneke ombekiryo gotukobo kurumi EACC igoro yobokoreri bwabo chinga kibarenge emeremo. These individuals must be held accountable for their time in public office to ensure that public funds were not mismanaged or siphoned through corrupt practices. Ekyo getigalete bona maisonse ni garigireti umurewense William Samoei Ruto eliko manyani ngara chikochora ase chuwizara ao na boigo abande mbaganite kumanya asaba waziri ba kwisiko ningogose orerane ase kergo kende gyonsi ase kolenda abanga batebere bunati gaba wazira bonsi bategalisiko na Ruto kuburwa gochora abarai na boigo waziri abangao ayunkyanda ikomine libuna bonsi mbatigwisiko gose. Vincent Onyancha, Ndizi TV. Miyamuno Muriketo Vincent Onyancha se orobo tiororwekerano omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ngabakago chake bene umuroberio bw'ekikuru ky'ekigasi ky'amaboko gose TVET ase umuroberio yabagogo chake wa bene ase nsemo ya Gigiri meye county ya Nairobi umuroberio bw'omwaka 2024 goika 2027 okwana chinga kyecho Mudavadi ngabaga kogo kerobo koreri bw'eki TVET asokwena na amaigerio nobo manyobu yago cyase abasaye abwabange babo babiri bakwenyorera emeremo anene ase chinse chesko asbagendrete gokorya bya Josephat Amisi namange. Omo Prime Cabinet Secretary Igoro mwaziri wa mwana chinse chesko Musalia Mudavadi litkulia lero niganyara koba wikirana somoyega bogo chakyo muroberio gose strategic plan y'ekikuru ky'TVET yo mwaka w'ekirububere na 2023 wikera kirububere na 2025 abugo kubwatuka amatemu yomotenyo gatotono yokane omwakoyo. Today we launch the TVET SADC strategic plan for 2023-2027 period, then release the March-April 2024 assessment results and celebrate the outstanding achievements of the TVET SADC Governing Council over the past year. Ladies and gentlemen, I extend my heartfelt gratitude to everyone who has contributed to remarkable progress of the TVET sector. The sector is an important cog in the overall government strategic direction of ensuring youth employment in and beyond the region. The skills and competencies acquired guarantee the competitiveness of our youth in a rapidly evolving global economy. Gokwana niga Mudavadi analia kobaga kogokera emeremo yanale kobaga korwa amone chikuru chichobo bundia ase atabire abange babasai anena baraba Kenya obanyale koba kwenyorera emeremo chinse chesko nigo banyale koba kwegendereria kubwatekana nobo manyiho banyale koba kubanyora chinga kibarenge ase chiskuru echichobo bundia. And the truth be told, the bulk of the diaspora that we have who work outside, one thing that has been also making Kenya stand out is that our young people out there have been primarily a very disciplined team in these various countries. Comparatively, without me mentioning specific countries, when you get the feedback that who would you prefer, they tend to tell you that we'd prefer
the Kenyan people. Omoyo yoni gonyara ko bagokoreta amo ababwatani kurwa sechiskuru chobubundi ago sechitivet ngati abo Professor Hamed Ferej uyore omonya kerogo yunyara ko baga kogokera okubatara no kwanyara ko bago kwanekigwa asabo igo Dr. Esther Munia uyore omuliki obotambe se department ya technical vocation training uyonyara ko baga kwanekia bunanigo emerobeli mekirano yanyara ko bage kobekwa amone serikali iliokonekia buna chitivet chonsi mense ya Kenya chenyere ko bachiwetenera nabuyo koenana amorokelio alia abwenerete. 2023-2027 is a testament of our collection vision and dedication to elevate the standards of vocational and technical education. And this strategic plan, Your Excellency, is not just a document, but a blueprint enabling the Council's plan to ensure that the TVET system is competency-based, inclusive, and geared towards producing industry-ready graduates. As we celebrate the release of the March-April 2024 assessment results, I want to applaud the trainees for their commitment and hard work. And I also extend my deepest gratitude to our trainers, administrators, and all those who have supported our CBET trainees in their journey. Ripoti taseni Kiandizi TV Elitariane Josephat Hamisi. Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni Kiandizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya webwo buiga totebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando yakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo ikwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma tatu chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao. Mwanchi omuriengo sabo kwa biraso mutumuko yo twaba tokogenda mu baso kanongo kwarga nenda senshira bene litogendere gusanga sobwamo ase omunogeri bwe serikali Isaac Mwaura berega kwana nagoteba buna serikali nigo yabireke gusiria enibe sene chiringi bilioni 5 nemo kubatkana no kurobekana uko kwabago kwane kiwasinsemo au imeyense ya Kenya asikire nonya nabo aruro kubore cha sabasa kwene kyabunango babale abatoerero asikire bune serikali nere tayari asogokora chingwana na boyo kulia tichibulironge lyokoronge ya ense ya Kenya.
Na ni kweli kwa sababu Wakenya wanafaa kuzungumziana, na ikumbukwe kwamba maridhiano hutokana na mazungumzo. Lakini tungependa kutoa rambirambi kama serikali kwa jamaa na marafiki wa wale wote ambao wameweza kuathirika na maandamano haya, na hususan wale ambao wamepoteza maisha yao kutokana na vurugu. Tuseme kwamba kama serikali tunakashifu vikali kwa sababu kuna waandamanaji ambao wanafanya njia hii kutokana na heshima na utaratibu, lakini kuna watu ambao wamejiingiza pale ndani ambao wanaleta vurumai na vurugu na wizi na uharibifu wa mali ya umma na mali ya watu kibinafsi, hata biashara za watu. Na tunataka kukemea kabisa mtindo huo, kwa sababu sasa hivi unapoangalia waandamanaji wengi ni wale ambao wanataka kuleta vurugu na ukosefu wa amani katika nchi yetu ya Kenya. Kulingana na KRA, tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba tumesema tuwe na dialogue, tuwe na mazungumzo. Ningependa kutoa mwito kwamba mazungumzo haya yaanze katika manyumbani mwetu. Wazazi magega y'abanyagitari gokora omugiro bw'emirimo asikiria bakwemurangaririo gutekeranirwa kwa magani abo bono nigo yabeire omweso guchiase abaorokiwa bare abanyagitari gusechi intani asibone serikali yachakire kubwatuka amarube guchiase bare aya nigaenekiwe n'umurike munene w'ekiombe ky'abanyagitari Kenya Medical Practitioners and Dentists Union Davyatela asikiria terevune serikali yachakire kubwatuka amarubayo ibuna babete bakubeka okoiwana na tena no kwegena buna aborokiwa bonsi abo bara abanyagitari bakikonyora emirimo eriokorwa obokoreri ase kinyagitari mensi ya Kenya. But I must say that for the last 3 days this matter has been handled with a different approach, in the sense that some of the things that we had asked them to do earlier, even during strike, that were not done, we've come to agree upon. And this particularly regards a temporary relief that will see all the intern doctors report to their duties by tomorrow, from 1st of August. That is, they are to start picking their letters tomorrow, all of them, 1,210, and then they are to report on 1st of Abantu balino barema mense ya Kenya nigo besokire na kugania kwenyorwa ase ebirogo by'oburayi nigo bamuganira umurayi wese Dr. William Samoei Ruto akobanyora chinga kyarabega kubachora abawaziri abayase serikali ya Kenya Kwanza okwana nabarikime yo mucho Nairobi nigo bairo koboko chingwana gokorekana asekeria baterebna eyo nigera chikobase obuyabwo mu Kenya na monoko gani umurayi wese kweneke bunango chora no nyabantu babera abo bwato barema ase kirugo kibo waziri. Mheshimiwa Rais angalie maswala ya inclusion in all aspects, may it be appointive, may it be in employment, that persons with disabilities wako well represented, kwa sababu hadi tunajua katiba yetu inasema person with disability 5% in every sector in employment. Naomba tu wakati wa mazungumzo ama wakati atakuwa anatengeneza cabinet aweze consider watu wawili katika cabinet, watu ambao wako na ulemavu. Humbly request you this time as we form another cabinet, consider appointing at least 2 cabinet secretaries for persons with disability. Fellow Kenyans, to put our country first, embrace and prioritize patriotism and safeguard the hard-won gains of our nation. Destructive actions and violence only set us back and jeopardize our collective progress. Dialogue is the cornerstone for resolving our differences. We urge all stakeholders to engage in constructive dialogue to foster understanding and chart a path forward that respect the rights and dignity of every citizen.
Mwanchi umurigere banoroboti onaro treto mwerio bwa magia ye chinsisata senchera ere yoboikira nungo bakira ngambia mono bari mwensi mugenderete guturgereria kurwa se chinsinyo bari mugenderete gutobwatia ase chinsemo chimtana ngo bakira ngambia mono ekirondo chibuna sensemo ya Facebook gaigamba ro bagenderete gutobwatia epsiba mungare kurwa chinsemo chanya kwana aklau nyake za taba watching Newton Omo Science agoteba tuned watching live from Kirwa Omo Socho Dennis Mosel live watching from Dubai yakoro kwa Ruth Nyabuto agoteba from Saudi Arabia niko ndani na Ndizi TV Ndizi TV News Digital watching live with you abong negatia barianto bwate Machuki Felix Jr agoteba nere nagendrete gotobwatia gwika omwerio mwanchumulie yabu negatia bari bagendrete gotobwatia bari mwesmende tokibwatia asensemo ya YouTube na ino toko bakira ngambia mono inyora semiro variance ya Ndizi TV nabagotanyara wetera ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watanyara wetera Ndizi TV News nabigase website ito naboko ya soma wetera www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo Eritriane Evelyn Osero ulietobwetera na sensemo y'imanyerero nigakoro kwa Lydia Mose naboigo Sara Mumanyi nero nekiachipicha niryogi chawe kira century abene twaruburira burobya naboigo ubutko borobotereru